Hi guys, I'm video basi technical group ay sa mutum Jupiter ngasi gi video sida di tech news hai tare ne akoi news technology chi da kari kari anok but news update lai bagi habdo mem pun khangminers aham bagi update asidi akoi Logitech ki MK470 har slim hoyi keyboard cha si launch program combo ni ma mouse ka adum combo la ka wireless ni magi mamal se 4494 hari mamal se da launch program adum amna premium oi ba kanu ne moi se adu mamal se adum chana ba wani khang slim moi duni adu hoyi kanu si da aham bada Logitech ki MK470 akoi mathang ki update asidi akoi nothing hari ba company se gi masagi oi TWS truly wireless system ma launch July thada launch tawni na hana dagi hongna dum kanu taw la bane ba aduga magi mamal se ju launch tawdingai ma ngoi ne me amangda adum kan lokthokre magi mamal se 99 pound ni adubu 99 pound indian money da hai taraga di 10200 INR oidune bhai di 10200 oidune ba magi mamal se adu mangonda su dum yam phaja ba khoi gi premium oiba khoi gi noise cancellation ke ga haidi surround sound got auto noise cancellation gumba among tab khara yakoni khoi gi July tha jada sida magi kanu se kam amna powerful ge hai jantak launch ro kan pun khangminers mathang gi de khoi matam yam sang ngai nira ba tar GTA 6 kam kan launch tawdun kan launch tawdun na ma handak yam thun launch tawdran khalam bani adubu GTA 6 se mazu khoi to GTA 5 tagi chai yam abane mazu launch tawdun le se adu tawgadra handak chai tawgadra khalam bani adubu handak si magi je khara thengda bi film da legre masu okay akoi mathang gi update sidi WhatsApp ki oiduni WhatsApp ki akoi multiple device use to bagi akoi beta testing hogi dore bako adu beta testing hoja akoi multiple device use kamai to duna da ai gon da level contact number ama khata chida hida atopa device khara haidi ai phone ama chida WhatsApp nyawta atopa am da hangai tar di sona kan gi device sina ba da bane mem to adu multiple device use to yar pai tare ne ai gi laptop ta ju ham ba ya ba adigi number same number do da dum WhatsApp ta ju kanu tablet ta ju laptop ta ju phone ta ju maina chamana kanu number ko makal sina ba ya bagi koi beta testing ji hau dore okay mathang gi update sida koi Samsung gi Galaxy A52 har ja si je launch ya atho bandam torani adubu magi kanu si mahaksu akoi gi 5 Samsung gi oijaba 5G gi khwai gi cheapest oiba phone oigadra na akoi lek oire masu okay mathang gi update si akoi Samsung gi oiduni koi Samsung gi Z Flip 3 har ja akoi gi flip phone do adu masu lik were masu malik were magi mamal maji launch to dingai mamang ne masu mamal se hana gi mamal lu dagi $200 se akoi tarpe ya na akoi kan mem na ji yakon haina si tar agadi yam hodin hadi folding phone ha ji am adum hadi display do touch ni na adum am kan oidena akoi premium ju oijare masagi ne moji flagship ni adu da atang bodo koi khong na pai ya agadi yamong tar do ni ado si ma $200 se kan to de hai ka thak ta ga di akoi kyamu yamna ma se powerful oina memna sijina ba ngam bage hado mun mem pun miners akoi mathang gi update asidi Twitter gi oidin Twitter se india da ban taw bana to do mem gan digi yenar lak podo Delhi High Court na ngasi se moi hearing ta bani comment to ge da moi akoi ka ta resident gradient officer ma moi gi Twitter masagi oina khalo appoint to wana kanu na akoi india government na Twitter da adu moi gan digi yena da dum lak pani adu ngasi je moi gi Delhi High Court hearing lay madugi right do kamai ta ko India da ban tawsing gi bra tawsing da bra di ngasi gi kanu duna akoi soidana maki mayona mad lakhani hai tare ne akoi mathang update sidi Xiaomi Mi gi oiduni Mi 12 se handak chahi gi lo selak pa soidadi soidana launch sorok pa ya hebagi myam thajana blai adu magi gonda hapak ko dore processor Snapdragon gi 895 hariba processor hapak pa ya adu yam mongonda interesting odi je myam na hajaina ri mongonda 200 megapixel की कैमरा हाबक पे आइसिंदा 200 megapixel का जी याम पावरफुल होइबा कनो ने मंगोदा दु येंगदा हमनी 200 megapixel जे हापा कमाइना माजी क्याम पावरफुल होइना कैन तो बुंगम गे हाबदो कोई मार्केट ता क्याम गमना हिट चप गम गे हाबदो दु मैम पुना येंगमिना बता नंगा बता बनु mathang update sidi Samsung Galaxy F52 Samsung gi ni Samsung Galaxy F52 hai phone ji ngang launch tawgre magi kanu je 48 megapixel gi quad camera yauri aduga setup se 6000 mAh ni mangon battery se 90 Hz ki super AMOLED display ni magi starting price se 11,499 haidi 11,500 ne ado yenga se kyamu yamna powerful ge maju haidi kyamu yamna hui bazar market ta kyamu yamna popular oibangam ge do adum yareng khali mamal je 11,500 ka je nata de moidi Samsung di mamal jam khaga ding wangan bane adu mamal je aidi perfect oibrang khale yengminab tam ne tra mathang gi update di khoi BGIM haidi Battleground Mobile India khoi memna PUBG gi anak mem na ne do ma je mobile je khoi gi Android ta ji mem sana phangnare adu iOS ki oina di haji phogi oina di moi ji karma matam da launch odun ha bangam dre matam khara thinda ba ya ba khatang ngai na ba ya film dai adu da na tana PC version ju yam athu matam da lak pa ya film da le
मथंगी अपडेट से Redmi की ने Redmi Note 10 series से अखोई हजी launch तौरनी न मैम अदुम अखोई मगी website ता अदगी मई application दा अदुम कन तो ले रबने एड्रेस तो ले रे मुझे दुम कमाई तो लाके दी मिनम तावनी माजे 5G फोन अमदि सुंचु सुदन याव कदो माले ममल से या कैसु यामना वांग दबिदा को अदो येमिनव ताबने अथु मतम दे लॉन्च तौरानी मासु अखोई ngasi ओइना ख्वाइदगी अरोइबा अमसु ख्वाइदगी नुवाइता पाव हाइतारगदी OnePlus 9 गा 9 Pro गी Geekbench score से Geekbench की कनोदगी मोइ वेबसाइट ते लौथोकरे कई लौथोइना हमदमदा अतोप एप्लीकेशन मैम अमा लैबसिंग सिदा तप हलमगा कैसुमता कहनद्रगा कनोना OnePlus 9 गा 9 Pro गी द कन टेस्ट तौरिबा अखोई Geekbench की एप्लीकेशन जा मोइना मैनिपुलेट तौरगा हेना अदुदने स्कोर हेना फंगनबा होनरबगी दमकते मैनिपुलेशन तौरबगी दमकता OnePlus कनोना Geekbench ना अखोई OnePlus की Note 9 गा 9 Pro गा लौथोकरे अदुगा Geekbench अतोपा मोइ अतोपा हानगी फोन जिंगजी मोइना Geekbench ता मैनिपुलेट तौब्रा हाना मोइ अमुहना नंग चेक तौरनी ना हाइग्रे सिनिंग असी आइगी टेक न्यूज़ मैम आइगी चेन वीडियो से कमाई तौबिगे करी करम जगह इंप्रूवमेंट तौब याब लैबगे हाबदो मैम कमेंट सेक्शन दा हाबिरमो अदुगा आइगी चैनल से नुसिबिदुना येंगबु नुंगाबि तादि लाइक तौबा शेयर तौबा सब्सक्राइब तौबा काउबिरमगनो मथंगी वीडियो दा मुथिंगनरसिंग असी गोइनदी